Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Dundee Kongset ubadai President ke FKJGP Sengkme ulaong ba kajing bom yo ya ke inaline permit kade kajing telot ke sarkar jela namar kamla ban penkongu ya ke sarkar India hablad menjur haying dot bar thawan habai kren bat uba Dundee Kongset ulay thu ba ke sarkar Assam kemut kendang napang ki Muslim ki bom biangkot bat lada kini ki breu kin wandrung ha ke jela bat kan ab jingma lada kini ki breu kin sawandrung syaga jela Meghalaya ulaong balada ke don ke ILP kan shnganya ke jela Hendai lada ompat don ke ILP kan bu jingma ya ke jela. Konsep di presiden juga KJP Sengkeme ni ko aman pen kenal yang berpi halo ke ILP ni so aslam ni kelak kerja mentala kalau kuno nak lanjut pi keseng kan benden ni kuno halo kan ngi nak kalian jangi keseng haduk mentahi kabadi bakal yang KLP hi nak kepos kepor ni dang leit banti sa jingkhang jok sarkar jalai bat kumju ru bandawa naka sarkar pedeng ngoh sarkar ni bakum no ka di ban ai no ingi KLP kum baka julia lang hakui paki jala kabadang pot than lang mingi kumalong pa Manipur bereng sudap yo nang ta pos Mizoram Nagaland di ta hi haduk mentahi nak kalian kaseng hi nang ai bodien baik ya kani ka apa dia kalian kani ka issues namar beli yu ngikran ya kani namar bak kadik ngi bak tangan ka LP hi kan ka wei ka bala kalau balong ke sti ka bala menyada yang ngi na kejingwan buhai jong wei pat ki kipat nong sosnong juga bagi jala jong dari India sya kan ka jala ka jongi namar beliau komengi hi mentah hingi ima ba bangin pej hamtam ya kan ke jeng ra jong sarkar Assam ban banong ban kan ther baro ya kita ki pat muslim ki bam biang ki keslah poka jala Assam tinggi ba kan sup hai kini ki tak pat ba muslim ki bakin wan sakan ni ke jala ka jongi namar beliau ngi hi ba jala jongi hi kadi jala ka balong lailan ban sor pa kiwe pat hamtam nakaliang ka sarkar lete tang la ngila yakhi mangi kisang balang kasa le ban shimkhia halo kani ki issues ka badai baka kata influx issues mo te nakaliang jongi hi kasang ngirang sudap kanya don ka jelang ba kini ki nong kit kam snong ba pher jong ka than riboy ba kumju ru po East Coast Hills ba kumju ru mata po Jante Hills ke sepelong ke jengalang mangi kentu ki bosnong ru bagi bosnong ki wei ki ba kimat ka ba kongsan ma ya ka ba kilaban le habari benta ka jingwan bahai snong jongi wei pa ki jai bergio syakanika snong ka jongi dengi i ba ki ka kum ki jengi kendu ka jongi hi nakaliang joki dobosnong kila kular makin sibkhia hi horo kan ki issue si kabangi ki seng bahalang lawan ra apa di bakal yang ke influx bang asotunat bana ka don kalian ki sinang ba mentalite kinum asu kata ke NUC sya ki we ki khlajat ya kan nu hakam ka ba ban le de ki bri jongi haba de hakam sengjam sa sengkam sengjam kini ka ILP ke sarkar jela ke kena baik ba kesakut sentral te kini kuno hi ni tip syai kata ba ka subject jong ka ILP hi kini ke influx si kam hap tang po ka state list ne apo ka union list mereka hap apo concurrent list mo kata ki ong bala da ka state ka lapas makanaru ka don kam ya kini ka kata ka jing yo jingbet nak central government ten rei pat ngong ba lagaleng ka state government hi ka simkhia ngatrai ka central government hi ru kanumla ban karnga ya kan ni nama berada pas napoka legislative assembly ngiong ba ngihapan praktis katkum kata karkom sensyar mo ladakan dulu ka an ka ba state list ka pas po assembly haksin banungkong kamla de haksin ba ka di persyang biang haksin balai ka di persyang biang ban pasi na po assembly ka resolution kan nama ban pangsisin ngatrai kanumpat katkum karkom trekam ngatrai nakaliang central kan sulit kelet dai dari ngaso ba ka state government hiru nomor kum kalau po jela Manipur hamanla ka baki kisonge ka assembly ki hapo ka assembly jong ki jukran biang ya ka isu ILP baki ju pas biang solution hadu mga ka jingtep ka ba ngatrai dengan dik bakala ka jingtep ka bang yo lingba ki perlok badan po ke jela Manipur ki ong ba hadu license ka state legislative assembly jong ka Manipur ka pas ka resolution nam ta bandawa ya ka ILP hapo ke jela jong ki hadu pendayo dengi iba ka sarkar Meghalaya jong iru kapan de lang kaju ka sinjam ne kaju ka lenti kumbali ka jela Manipur ni ladang pai ka tang tuisin baki khang kalina ne po soraro ki khang se kalina po asam lada ka
Don kan ni ka ILP. Kan don GNM ya ke jingnya jongi bak Assam ni saya kan ke. MP pan sa Jala Manipur kajing don jong ka ILP hang tai kawan ra kajing sngan wa jang iru kibalen hapadeng kajing akanan hare la register il di hang tai kamut ngilit hang tu kum ki ai kum kitang kita ki gas ki special gas jong ka to Jala bat omdan manu-manuru apa surak makin kin kerana kin lihat kan uno ban penmong yang gini nama kita pengiwan hang tung hadapan register dia hak tu ka mekanisme ka bakidan dikeju iru kalong maka jingdan jo ka ILP kamut ngani tu ipi kitu jingja ka wanja hak kitu ki arngot kitu ki couples napo indoor mau kitu ki syukurim napo indoor ngatrai da kadon ka ILP te ka pensuk pelan ya kita nak pelit ke jongi banwat ya ka daw jong tu jingja hare ngani tu ipi ki kamsniu ngani tu ipi kejing momdan jok ILP kawan ra kejing ma bat kejing do nong ka bakrawa hare habai dei bakal yang kitores ngani tu ipi khamtam kitores ki village po ki Jala Arunachal ba kitores ki village po Jala Manipur ngani tu ipi kita sosnga jalu kata ALD na mabaliu kejing rung jong ki hatu ki Jala ada register bat kadong kejing sngan ba omdan manu-manuru banle kadon kamsniu ya kiru jadi tahi kejeng i kejongi Bitang super satu list tanya. hawade bakal yang ke isu jong ka influx ka LP hi ngani su fi kadai kata ka isu ka banadu ki pausnam benje krano mo nadu snam ka khandai spa nyu pra te kadai ki isu kamdai isu ki isu tang jongi ke FKHP kadai ki isu jong jai ben rio bakum no bangin dawa banyu eta kasti banya da LD kum ke jai ben rio Jadi mentah pidang berki isu pila ya kerana men. Bagi KSU nata RBUF bagi GSU nata bagi seng na po garil su idang gijing kran nak pos kapor Mentah ni